Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Uyu ni wa mwanya tugiye kubabwiramo episode ya 7 cyangwa tugiye kubahereza episode ya 7 y'inkuru ya Korodina ndetse na Sezirahiga. Inkuru ni ya Korodina na Sezirahiga ndetse ngiye kubahereza episode ya 7. Igice cya 7. Umurongo utemewe n'amateka. Umurongo w'ijwi. Mu gitondo cyo kuwa gatanu, Korodina yicaye imbere y'ikirahure cya mugenzi we wa hafi, Divine. Ijwi rya Divine ryari rituje, rihumuriza, ariko rinagenda rihinduka nk'irivugira mu ndiba y'umutima. Keneye kumenya ko hari urukundo rutaguciye intege. Ndasubiramo, keneye kumenya ko hari urukundo rutaguciye intege. Ni igihe cyo guhinduka, ariko si wowe wenyine uri kubabara. Korodina yitegereje Divine, yumva ijwi rishya rikangutse imbere ye, ijwi ridasanzwe. Ndi uwo ngomba kubaho, cyangwa ndi uw'abandi banyifujeho. Icya kabiri, ibaruwa ya kabiri yandikiwe n'umuntu atazi. Mu ibahasha y'umweru yasizwe ku rugi rwe, Korodina yasanzemo ibaruwa itagira amazina, irimo imirongo idasanzwe. Hari ikintu cyagutegereje mu myaka myinshi. Ntabwo ari ukuri gusa, ni umuntu, ni urukundo rutakumenya uko uri, ahubwo uko ushobora kuba. Iryo jambo ni umuntu ryamuteye. Iryo jambo ni umuntu ryamuteye ihungabana. Ese hari urukundo ruri kumwe n'amateka ye, cyangwa ari ibitekerezo bye n'ibihimba icyo adafite? Umusore witwa Liam. Korodina yahuriye na Liam ku cyumweru mu iserukiramuco ry'ubugeni. Yari umunyabigwi w'ibihangano bisize amarangamutima. Yahise amubwira, iyo ndeba mu maso yawe numva hari umuziki wacuranzwe ntawigeze awumva. Mbabarira niba byagutunguye, ariko numva utari umuntu usanzwe. Korodina yaremeye kubonana na Liam bwa kabiri. Uburyo yaramurebaga atavuga byinshi byatumaga yiyumvamo umutuzo adaheruka. Agace ka podcast Liam yamuhaye agace ka podcast yigeze gukora kera. Aramubwira ati, nturebe amagambo, wumva uburyo nayavuze. Hari aho numvaga ko hari umuntu nkeneye, ariko sinari nzi izina rye. Iyo podcast yarimo amagambo nk'aya: hari umuntu utemera amagambo y'abantu, ahubwo yicara akumva ijwi iryo mu nda ye. Ndamushaka. Korodina yabuze icyo avuga, yagize isoni, ariko umutima we wabyumvaga neza. Ijoro rya mbere ku kiyaga, nasohokeye ku kiyaga cya Muhazi. Liam yamubereye nk'isoko y'amahoro. Nta gisobanuro gihambaye cyari kibihishe inyuma, ariko uburyo yamufashe ikiganza, uburyo yamurebaga ubwo izuba ryacaga mu mazi. Korodina yumvise ijambo rimwe rifatika: ndi mu nzira yo gukunda umuntu. Abanje gusobanukirwa neza, ariko nzi ko anyumva. Bacecetse, amatwi y'imitima yabo niyo yavugaga. Umuntu mushya. Korodina yatangiye guhinduka, yongera kwandika, yongera kwishima, yongera kwemera ko agira amarangamutima. Igitabo yari amaze igihe yandika yari gifite umutwe mushya, ntaho njya ntazi impamvu. Yanditsemo interuro ikomeye: iyo umuntu akunze bitarimo impamvu, nibwo uba ubonye impamvu nyayo. Ijwi rya Jacqueline ryagarutse mu buryo butunguranye. Korodina yakiriye note ya Jacqueline. Yaraje, ariko ntiyashatse kuvugana. Yasize ubutumwa kuri pilaw: sinshaka kukubabaza, sinshaka no kukubwira byinshi, ariko nzi ko niba uzabona urukundo uzarusanga aho rutari rwinshi. Aho umuntu akubona uko uri, ntacyo akwitezeho.
Liam yarangije igihangano gishya. Yamweretse igishushanyo yakoreye Korodina. Yari gifite umutwe ugizwe n'amabara y'umwijima ndetse n'urumuri ruvanze. Yaramubwiye ati, mbere nari mfite ishusho y'ukuntu ubuzima bwagorana. Ubu mfite ishusho y'ukuntu urukundo rushobora kuba igisubizo. Korodina yararize, ariko si kubw'agahinda. Buri nshuro byari kubw'ibyishimo. Telefone yongeye gusona. Mu gihe yari ku muhanda, yibaza niba Liam ashobora kuba ari we mugabo agiye gukundana nawe by'ukuri. Telefone yarasonye. Ijwi ry'undi muntu w'umugabo utigeze yigaragaza yaravuze riti, ntabwo ari Liam ukwiye kumukunda, ukeneye kumenya undi muntu, uwo mumenya mwembi. Korodina yahagaritse imodoka, umutima uramukubita. Amagambo ya nyuma agana ku gice cya 8 cyangwa kuri episode ya 8.